Abanyakigombe cya St Anthony of Padua abaye gihito habicarizo ku rugo mu parish ya Nyamitanga erizo batangira igishani cyo mu kirire Anthony wa Padua hari makenke ekibihiro mu ihangari ya Itare aba baramaga habigere okuraba umurembo mbarara mpaka Nyamitanga barukweshengereza no kushaba ubutonganirizo bwo mu kiriro gu shemerwa abantu bahindusa twaturyo umushara kubona tumanya ngo mushiriro gu no kurunda ibyabuzire mbwenu twamwanjura ibitu byo n'ibyabuzire twamwanjura ebizubyo n'ibitwine St Anthony natwegesa okuba bamwe omuri Kristo okugira rukundo okukolera hamwe no kutura amagara ga Kristo. aba kubahikari Nyamitanga Cathedral bayakirwa Reverend Father Richard Binomugisha uri umuhizi wa bwana mukuru wa parish ya Nyamitanga owahasara cishaneki nuko ku sitasiyo mu Kereziya ati akebembera n'ikitambo cya misa aho yasha babikirizo kutwara cyo kureberaho curungi cyo mu kirire Anthony wa Padua. Twabikiriza munitwe tugiye kwikiriza kwa mazima aramanga kandi tugira amasaka y'igihe tumwesige rero tugaragaze urukundo n'ubuntu bwa nyuma ya misa aba batwara igishane cyo mu nje tebekanasibwe kandi abembezi b'ikigombe iki bayongera kutangaza ubutonganirizo bwo mu kiriro gu igishane kitukiresire umucongere kutuyamba umukwikiriza kwitu kugira ngo twakireba twongere kutekateka ahamirimo Anthony yakozire ubiyabakiri mu jinsi nko musosodoti abatakamumanyire bamanye ngo St Anthony no mu kirire akuronda ibyabuze umukirire Anthony akazarwa mu kugwa 1995 mu kibuga cya Lisbon no mu yangari ya Portugal yafera mu kibuga cya Padua matemba gihangari ya Itare abiri 17 byo kwezi kwa mukago mu kugwa 2031 rero bwa nyuma y'imyezi mike yahamibwa nko mu kirire umugwa 2032 ari kurangirwa Papa Gregory wa Mwenda abo TV West and Aidan Bataringaya.